mia signé dogbe de là-haut mia be amesio kwele mia sia ele nyi kosikwe etrona si le bebe nya ontinami le Abbas ke nyi mia be cameraman mi le donc na mi be mia be nyami de tole MSD Media Service Division mi de mia be nous fiafia auto que mi je gome gbea de mau de mi anu amila wenu abuka na mi abe bia o pe mi abe enya ko mi la so pe ile ponu poku do ame bubu epe pomedodo mi ponu poku de nti sugo le ike mi vo bena ya do pomeyi o esia ezimi ajibe na happy ne mi akpo vovo mala ejebe amehowa naku alo esonye ya naku emi atengede esonhowa kapati esonhowa naku happy mi atende pomekle eson yeya ela bena kwa mevia mate no tepeleka aweleka me alo ejideka me ape ke amia so egbeana Emmanuel que il a papa ma unu so kata tomi de akpena o bubu fiala mi doreji ela bena wo Manuel ela papa mi bebe si ama sumiasio ida akpena obena gapopo ya sumiasi to wa monu bebe me papa mi ga to do pe gbanto na eye jisio kata senyala papa won to jirajia odo todo bena wa senya pre de fia gande pena wate awodo swenti bubu na uko Yesu Kristo binkomi amen enyo tojuna mi te akweni mi be ta frache le ke no va yire ya ba nya kwa ni ma mi aketo ya ba se nshi ko ri ya gboro sike mama gboro ifila ya ba yeji njita nya so egbeto a nya kofuo agbonyare ne toji no lao kuro mushiko ni swanti na hikani no elon yenanu sita o Yesu loma nyemenu sita eloma yenanu sita Yesu lama yemenyanu sitao le Calvary toji la chicho galanu Yesu lama yemenyanu sitao Elowo yemenyanu sitao Yesu lama Yemenyano sita le Calvary toji la tito galanu Yesu lama Yemenyano sita amen amen minya mkanti Yesu lomilo nya nouveau lao mi jene so ma vo nyire chochro wa ipa benu bebe na bena eva kuru miata trofol miata be ameskine khwajiste la gere yepe akome e agbema voilà ceci là lolo kenisia lolo lolo koko gogolo dijinto ntita no vigne sikolo dotoni la lolo sia la vraiment à toi par kane a o khwajiste e ntita mi valo la so be adashine na fofo ina akosiko ina ale pofu mida kwena ma de aminu beta ndiye ne ba yeji mi a peu sur de yeye peut attendre cacao nous le la loloto di jima que le menye demu le nous sommes siamela me dibe madeu wo nouveau peu nonome afia alebe na nye amebubu to abe alesi
ko Abigail zu David srɔ̃ ene la, woe nye eƒe ŋugbetɔ, eya ye nye tɔwò tegbe, eye nàlé abe dɔla wɔnuteƒe kple lɔlɔ̃tɔ wò ene le wò aƒetɔ ƒe fiaɖuƒe la me. Mexɔe se be ɣeyiɣi nyui aɖe nye esia na mí be míawɔ míaƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe adzɔgbeɖeɖe yeye kple mía aƒetɔ Yesu Kristo. Míate ŋu asrɔ̃ kpɔɖeŋu si dze le Romatɔwo ƒe agbalẽ 3:11 me. Mebu ɖokuinye be meku na nu vɔ̃ vavã, ke mele agbe na Mawu le Kristo Yesu me. Míagbugbɔ atamkaka siawo agblɔ nyagbe ɖe sia ɖe abe ale si míekpɔ wo le ete ene. Xɔe se be ale ŋku lém ɖe Yesu ƒe ŋkume eye nele nu ƒom nɛ tso wò dzi ƒe gogloƒe ke. Nye wò ŋkɔ mebua ɖokuinye nyateƒe, woku na nu vɔ̃ gake wole agbe na Mawu le Yesu Kristo nye aƒetɔ me. Ame kae nye Mawu ŋugbetɔsrɔ̃ egbea kple tegbe. Amen. Míate ŋu ase gbe aɖe kloe tso dziƒo anɔ gbeƒã ɖem be azɔ meyɔ wò be srɔ̃nye ŋutsu kple nyɔnu. Paulo ɖe gɔmesese si le ablɔɖe sia ŋu ŋutɔ me le leta si woŋlɔ na Korinto hamea me be elabena togbɔ be mevo tso amewo katã si me hã la, metsɔ ɖokuinye wɔ amewo katã ƒe kluvi bena maxɔ geɖe wu le wo me. Yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ 3 Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:11 kpekpe 19. Paulo vo tso nu sia nu si me bene wòanye Kristo ƒe subɔla na amewo katã. Anyigbadzi ƒomedodo aɖeke si ate ŋu axe mɔ na eƒe kristotɔwo ƒe subɔsubɔdɔ na ame bubuwo o. Dzidzi gã si nɔ Paulo si la menye be yeadze ame aɖeke ŋu o, ke boŋ aƒetɔ la koe. Esia hã nye nu si ŋu Paulo tsɔ ɖe le vevie na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Eɖe gbeƒãe ŋusẽtɔe kple kakaɖedzi gã aɖe esi woŋlɔ nya siwo gbɔna na hame si le Korinto la. Elabena meva ŋu mi kple Mawu me ŋu vava, elabena metsɔ mi do ŋugbe na srɔ̃ŋutsu ɖeka. Be matsɔ mi ana Kristo abe atsikplɔ dzadze ene, yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2:19 kpekpe 2. Míaƒe srɔ̃ɖeɖe yeye ƒe atamkakawo. Nuxlẽla lɔlɔ̃tɔ, dzidzi make le menye ɖe ŋuwò le nusɔsrɔ̃ sia me la, medzi be maɖe wò nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme afia
ale be nànyɛ ame bubu tɔ abe ale si ko Abigail zu David srɔ̃ ene la, wòe nye eƒe ŋugbetɔ, eyae nye tɔwò tegbe, eye nele abe dɔla wɔnuteƒe kple lɔlɔ̃tɔwo ene le wò aƒetɔ ƒe fiaɖuƒe la me. Mexɔe se be ɣeyiɣi nyui aɖe nye esia na mí be míawɔ míaƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe adzɔgbeɖeɖe yeye kple mía aƒetɔ Yesu Kristo. Míate ŋu asrɔ̃ kpɔɖeŋu si dze le Romatɔ ƒe agbalẽ 3:11 me. Mebu ɖokuinye be mekuna nu vɔ̃ vavã, ke mele agbe na Mawu le Kristo Yesu me. Míagbugbɔ atamkaka siawo agblɔ nyagbe ɖe sia ɖe abe ale si míekpɔ wo le eteƒe ene. Xɔse be ele taflatse, xɔse be ele ŋku lém ɖe Yesu ƒe ŋkume, eye nele nu ƒom nɛ tso wò dzi ƒe gogloƒe ke. Nye wò ŋkɔ mebua ɖokuinye nyateƒe, woku na nu vɔ̃, gake wole agbe na Mawu le Yesu Kristo nye aƒetɔ me. Ame kae nye nye Mawu ŋugbetɔsrɔ̃ egbea kple tegbe. Amen. Míate ŋu ase gbe aɖe kloe tso dziƒo anɔ gbeƒã ɖem be azɔ meyɔ wò be srɔ̃ ŋutsu kple srɔ̃ nyɔnu. Amen. Amen. Enyo mama ne le ƒoƒu na ƒoƒo kuɖo leke srɔ̃ɖeɖe menyo yina ɖoa le nkatima ne wokplɔ ame va tsɔtsixɔ me be woava lé alɔ la, wogblɔna nya ɖe metɔ̃ gbe enu sia nusɔsrɔ̃ sia le gblɔ. Akpe zia ɖe si ke srɔ̃ɖeɖe nye nu veve na Mawua, ewɔ dodo so eyama ŋuti. Eye míaƒe nusɔsrɔ̃a le fie le ƒo nu ku ɖo agbetɔ eve nyenye ke mi nye ke le mía mea. Mi le kpɔ be Mawu wɔ mi to ebe nɔnɔme nu, gake to Adam dzi la míeva dze nu vɔ̃ me. Ta etrɔ mi amegbetɔ eve. Elabena enu ame eve le vli le mía me. Ame xoxoa si nye Adam ƒe dzɔdzɔa ele vli le mía me. Eye ame yeyea si nye Mawu ƒe ɖoɖo mía ge ɖe me kokokoa, Mawu hã ele kpɔ mɔ be mi la ge ɖe eyama me. Eya ta míakpɔ be apostol Paulo sɔ srɔ̃ɖeɖe ƒe kpɔɖeŋu sɔ da ɖe ale yi ke ne nye be ede srɔ̃, eye ne srɔ̃ɖeɖea menyɔ tututu alo afi si ke ne le efukpekpe siwo le me la, eya ma apostol Paulo sɔ wɔ kpɔɖeŋu ku ɖo Nabal kple Abigail ƒe srɔ̃ɖeɖea ŋuti, eye wogatsɔ David si nye Yesu Kristo ƒe ʋɔʋɔlia etsɔ do ame. Ke míagblɔ be srɔ̃ɖeɖea azɔli ye nusɔsrɔ̃ geɖe le eyama me. Hafi na de srɔ̃ la, edze be na nya nu sugbɔ ku ɖo srɔ̃ɖeɖea ŋuti. Elabena eyina la, tɔtrɔ megali o. Emɔa yina gakea tɔtrɔ megali ta ɖoɖo le eyama ŋuti. Ta me dzi be míagblɔ be míabe nufiafia le fia, ele fiɔ mi bena nenye be Mawu wɔ mi vɔ ye mi va to Adam dzidzi me, eye mieva de Nabal la enye bibli gã ɖe le mía me, eye miedo la bli nyateƒe mi blina si ame sia amea eblina kokoko bena yato le ame xoxoa me, gake nufiafia de egblɔ na mi bena nɔnɔme wonyi wo le mía me ta mía ŋutɔ mi mate avli ato le eyama me o, eye esea le pepe voa esea mena mi mɔnukpɔkpɔ bena míatrɔ le nene be nɔnɔmea me kaba o, elabena míehiã ame bubu si nye ame si gbɔna abe Yesu Kristo nena va kpe ɖe mía ŋuti. Ta nenye bena míele biblim la, míegblɔna be míeka mía ɖokui, míedzi be míaka mía ɖokui ne nu vɔ̃ alo ame xoxoa ne dzo le mía me la, míetsɔ alɔ
tɔka afɔ ameve e afɔ de alɔ ɖeka ekpɔtɔ mate ka alɔ vea o ena bena togbɔ be mi ya titso ganti hã la mi alɔ ameve ame le kaka o afɔ ve le kaka ŋutia amegbetɔ me vo biblia me ko mi le biblia me ko mi le kaka vana gake me Yesu Kristo elava kpeɖeŋu na mi ye elava de mi blibo so miaƒe biblia me eye miatrɔ zu ame nyenye blibo abale ke Mawu le dzi tso mia nu nene ta wo sɔsɔ kpli srɔ̃ɖeɖe ke mi ɖe gblɔ bena dodo be nyi azɔli be nyi eye Mawu be dodo wonye bena miaɖe srɔ̃ eye ne miɖe srɔ̃ la nubabla ɖewo le srɔ̃ɖeɖe me ke mi do la zɔ ɖe eya ma dzi ame sia ame la zɔ ɖo eya ta dzi nyɔnua la zɔ ɖo eya tɔa dzi nusru hã azɔ ɖo eya tɔa dzi hafi miadze Mawu nu elabena Mawua lɔlɔ wonye ta lɔlɔa ebiɔ enu geɖe tso mia gbɔ ta srɔ̃ɖeɖea dokuitsɔtsɔ na blibo ye tsatsa be nyi eye ne wɔ tsatsa hã la efiɔ bena o kla ɖa tso dzilawo gbɔ ye wòva dze azɔlibu gɔme o kla ɖa to ame xoxo ko nyia gbɔ wòle dze enu yeye gɔme azɔli yeye eye ehia vɔsa blibo ehia enu geɖe abe dokuibɔbɔ abe lɔlɔ abe sɔsɔke abe ŋutete dokuitsɔtsɔ blibo ehia le esrɔ̃ɖeɖe me nene be nua nene pepepepe ye azɔlia Mawu biɔ so mia dzi hafi miava trɔ zu ame nyenye blibo si Mawu le nɔ te kpɔ esrɔ̃ɖeɖea nubabla be nyi eye ame sia ame do la le bena ebe nubabla ela wɔ ɖo etɔa dzi menye bena ame ɖe la nɔ afi ɖe anɔ gbedem ɖo ɖa be oya wɔ leke ame eve va zɔli ye asi lele na ame eve ye miakpata miakpɔ ŋgɔ miakpɔ teƒe ɖeka miakpɔ emɔ ke mi do ta ye tadoƒe tadodzinu le esrɔ̃ɖeɖe ŋuti ta abale ke mi le kpɔ le fie nenea ne ode srɔ̃ la womgba nye ame ko nyi sa o ode srɔ̃ la dodo le agbewo ŋuti ode srɔ̃ la do la de bubu nubabla ke mi bla ŋuti eyama ado bubu Yehowa Mawu ŋuti blibo egɔ Mawu ye do srɔ̃ɖeɖe anyi Mawu ele nɔ te kpɔ ame sia ame eye nenye be ole srɔ̃ɖeƒe be yawɔe na esrɔ̃ o alo yi le wɔ na esrɔ̃ nyɔnu alo srɔ̃ ŋutsua odaƒu ole wɔ na Mawu ye Mawu bia so asiwo me Mawu ye ole dza na akɔta ta edze bena azɔ ɖo Mawu ƒe dodo dzi akpɔ Mawu be dodoawo ye wòle adze agbagba awɔ dɔ sue ŋuti ne mi va miabe nusɔsrɔ̃ mea miagblɔ bena apostolo dzi be miase nane gɔme ne miate le bena tsatsa ke mi wɔ akplikpa ne miate le bena nubabla yeyea ke mi le wɔ kuɖo mia fofo Yesu Kristo miatɔ mi kpɔ ale yi ke Nabal kple Abigail wonɔ agbe Abigail la enu nyuie le me gakea mete ŋze o mede ɖe go o elabena Nabala enye ame baɖa edze be Nabal ne ku ne dzo le Abigail ŋuti bena enu nyuie ke Mawu sɔ de mea wòade ɖe go le eyama me ta miabe ame nyenye xoxoa edo la ku edo la dzo egɔm bena miaklẽ do Yesu Kristo miaklẽ ɖe atitsoga ŋuti kple Yesu Kristo eye miado ŋku be Yesu Kristoa metsi atitsoga ŋuti o eye wòɖi eyi yɔme hã la meti yɔdome o egafɔ efiɔ bena enu yeye miafɔ kple enu yeye azɔli yeye etame bubu yeye tame ɖoɖo yeye afɔɖeɖe yeye agbagba dzedze yeye ya miate gblɔ nene ke ŋgɔe enyo nu si ke mi dzi la gblɔ ko nyi bena Abigail kudo Nabala wole aƒe ɖeka me vɔa nɔnɔme si ke ne le woa dzia eɖe sɔfiɔ be ame xoxoa enyi Nabala eye ame yeyea enyi David zɔn
que ni mi xɔ yesu si aƒetɔ kpe de la ne la mi de yesu asi esrɔ̃ ɖeɖe ene mi xɔ yesu adi si aƒetɔ kpe de la ne la ele si srɔ̃ ɖeɖe ene miaƒe srɔ̃xoxoa enyi miaƒe ame xoxo si ke ne le mia mea le do ƒo ne mi do gbe ɖa mi ti ŋdɔ mi to zã mi wɔ ɖe sia ɖe vɔa akpanya tame susu bara ɖeɖe fififi atsedada nusiawo kplɔ mi do mi kristotɔ vavã vɔa nusiawo mi le to zã kple ke le mi va biana mia ɖokui se bena ɖe ne va ve fi be me kua ɖe mate kpɔ mawo ƒe ŋkumea ne va kua ɖe ma yi lo dziƒo alo zomavɔ mɔdzi m le eva va ne me mi nɔ susuwo ɖe kpatakpata elabe nu si ke mi le do si zã kple ke ɖea eɖe sɔfia bena miaƒe ame xoxoa ŋkpɔ fu ame xoxo ke nyi naba la ŋkpɔ fu dzro nyuie le miame susu nyuie le miame mi dzi la wɔ nu nyuie si ke apɔ Paul gblɔ bena ne fi ke dzi be awɔ nu nyuie lea funu le ebe wɔna nu vɔ le wa meke la ɖe to le nu sia si me eye yesu ɖe exɔ yesua gã me kɔa eye ba ame xoxoa ɔnu kɔ eyi to eye ame ya ɖe le go eye mi sɔsɔ kudo srɔ̃ ɖeɖe ne mi va ataro agɔme la obiana nyamiwo obiana nyasugbɔ be leke ku tɔnwa osɔsɔ kude pɛpɛpɛpɛ bena gakeme ye wòle xɔ yesua si aƒetɔ kpe de la ne la ofia dzɔgbe le ataro ŋkɔ bena yesu ŋkɔ mawo pe yesu esrɔ̃tɔ nusu esrɔ̃tɔ nyɔnu eye wosɔna alɔga dena asi ne nyanɔnɔwo le pastorwo kudo xamea ƒe ŋkume nenema tututu ye Paulo le dzi la de gɔme ne mi le nusɔsrɔ̃ sia me be ale si ke wokɔ asi dzi ye woxɔ yesu si aƒetɔ kpe de la ne la wode yesua ezu srɔ̃wo le gbɔgbɔm be nya me ŋuti la me nya gbɔgbɔm be nya mi le gblɔ wode yesua si aƒetɔ kpe de la ne la wode wozu esrɔ̃a wozu eƒe ŋugbetɔ srɔ̃ eye mi wɔ ɖeka mi bla nu ɖeka ye ne nubabla enyi to yesu kristo be ʋua me eʋu si ke ne kɔ ɖe anyigba dzi le Calvary toa dzi gbɔ̃agbe la eka kpe xɔ yesua si aƒetɔ kpe de la ne kɔa ɖe wobla nu kpakple yesua wobla nu kpakple alo woɖu zo kpakple yesua eye ko ɖu zo kpakple wozu srɔ̃a fifia ese yeye ke ne kua eso meka gbɔ eso yesu srɔ̃a gbɔ enyi yesu ƒe nya nubabla yeyea nya la si ke nyi yesu enyi yesu la elabe bibla na mi nya be gɔmedzedze la nya la le kpakple mawu eye nya la nyi mawu si ke wofo nuƒo gã me be yexɔ yesu si aƒetɔ kpe de la ne ko la wobla nu kpakple yesua wozu yeƒe ŋugbetɔ srɔ̃ alo ŋugbetɔ srɔ̃ wozu srɔ̃a la ese si ke ne le yesua si la ela sɔ na o alo mɔsɔ na o ela sɔ na o enye nubabla yeyea nubabla yeyea enye se yeye ke ƒu mia ŋuti fifi bena miazɔ le dzi eye le seawo me nua me la enyi be woanyrɔ mi le tɔme ne wonyrɔ le tɔme vɔ la ava xɔ nuɖuɖu kɔkɔea enyi zoɖuɖua ke mi ɖu zo alo mi babla nu kpakple la ehia bena mialé ƒe nya le asi saxoxoa la mi le hlɔ̃ mi le do gbe ɖa mi le ti ŋdɔ mi kpla nyawo ɖe tame kple ŋutɔ ɖe tame no gbɔ be Yohanes ƒe agbalẽ 13:11 la fia mi xlẽ dzavɔ voa wɔ ne dzia yesu gbɔ be mialɔ mia nɔnɔewo si ale si ke mialɔ mia nɔnɔewo si ale si ke mi lɔ mia nɔnɔewo kpototɔ ne la mi nye ɖe tame voa nu te le nya le wɔ nu ke ŋuti o ame xoxoa elia da ɖe ne wo be awɔ ela be wɔ be ne gake wo nya bena enu ya nu nyuie enyi yema wɔe voa wòle be wɔe voa ava dzi vo be nu ka ŋuti o ɛɖe ame ɖewo lia wo be yɔyɔ fu kple gbɔgbɔ kɔkɔe do na gbe ɖa do ade ye ku tɔ voa eva va na galo mo la efi adzedada kristotɔ gbogbo ɖewo le ko nye alɔndɔ la taxlẽ tse lo wo da dze wo fi kini le koa no do gbe la le gbɔ anyigba la ƒuƒu voa nu ke ne le kpe le eɖe sɔfia be woaƒe ame xoxoa mekpɔ fu
ena Yesu glole to Yohanes eno Paul pa gbale bena o kai pa klen ko Yesua mba ni ye la gbo Kristo la gbele yeme ne nyawo o ka pe Yesua eye o la gbele Yesu me la eye ma gbogbo kokere o me la ame hoho la nko edura jimo la to eye ame ye la to ya me ya ma tuku so ni galate to pa gban le ta ma ton puis blave vo verso i blave vo to a tuku so ni jijo lolon nti fafa ameriki dudu ku ton la de go na sosoke ki gbore ble o ye ma ye donc adudoki oji jibibi magano elebe ademodo ya domodala atonebe zidodoe zidodoe Yesua edigbona jide esona kenae ta mia di Yesu mia be de o atrozu Yesu be de mia tonu popo sigbeleke Yesu pona nu popo anene e pona nu nene mia so Yesu mia no bio Yesu be nku aso no ponu Yesu abeji aso no honyao Yesu ba de aso no ponu po Yesu be nsia mia so no zo nenye nene agbogbo kokwe la pere mi anti munye mi anto mi abe agbagba jeje o sigbeleke mi gbon be na no nto be ajagbagba o matewon ele sigbe oyibe aka do kivo alode kale funu gbale gbre noa la no finu anu awo mi atati mi adoko bribo eye gbogbo kokwe anto ela wo to aso mi aji atromi Yesu to atromi abe nono me o ye mi adi Yesu mi awo Yesu ape dodo ple epe lonlonu mi ape lonlonu la anyi ma wo pe lonlonu mi apa for the day o anyi ma wo ve dodo ya elevevele eyan mo so gbe ne ko fi pe cha le pofu ne agbonya le toji no la o mi da pe na ma o de ne ko ya no so nu itemine le pofu rata le nyame ya ofisho mi benu ko mia nto mia ten awe o ela bezigedia mia nto mi va jena agbagba bena agbevlo iko mi le no e ko me ko mo bon konchiwa ne wa jole mia me vole nu so so me ona mi nya benu ko mia nto be musia matem awe mi va china ndo benu ko amokoko ekele mia me ne wa jo le kpɔɖeŋu me ame le dzuna le dzina be nukɔ yɛda sila me dzudzu antsi le wa tsi ŋdɔ ado gbe ɖa kaka vɔa nyaye ne lea eye koe gbale efie le fina le wa tsi ŋdɔ be fifia ne wòadzo le me vɔ nyaye ne lea eye koe gbale vɔ nukɔ le nufefia mea ona mi nya be nukɔ ma wo na mi do ŋtsi ɖe do ŋtsia eye nye nuka eye nye Yesu Kristo misona bibla abali ke le nyala si nyahu kane toji no lao nyahu kane mi azon mi ate yomi le 93 04 38 38 93 04 38 38 me dira bio nyale toji no lao to ya di mi adon tinam esike adankple va o le nouveau me o wo nouveau de fika mi le toji no lao nyabio se le jibe mi adon tina ma se esike adam kple va o jenu von mere ewo kene do to ma le fika o le ga mo nyabio se mi adon tina eye ne nyade la si o la ba bio don ticha adon e wan tina eye ne jibe a sonde pe alo sende gome alo ababio nyade se la un mode de le bena mi hu kanemi mi ate yo mi le 93 04 38 38 blasi de ke voton na de ke ene blaton voni blasi de ke voton na de ke ene blaton voni ile radio jivea Yesu lo nya ogbolo eyo inyawadi e kale hu mite yo mi faro eye mi nya bibla ba afisia fi ke yemi atem anya va nouveau e portugalais yemi pata mi doje sibe nuko nouveau portugalais abele ka apostle Paul gblone nuko nu mi ekeji na be yawa
il me tient wonio bo von aye ku bavana nui ke nena Paul va ten do gol no mea e ko yin Yesu Kristo donc elle benu ko miya jekpagba ne miya komino kyo ana Yesu le blibo nyeme abesro ye yia enela miya komino kyo akona Yesu Kristo bena wa akpo musen de miaji elle be Bible na minya bena mutu enyita ne me va de Yesu a Yesu tro zunu ko esro mutu eye nyita nui ke ye wo glola eye la wo Allô? Allô? Alléluia. Amen. On y a du Dogorero. Amen, amen. Yahweh le Père Nyanti. Yo. Nyantam ni mo kakata voici. Nyantam ya ikon. Kodada. Akudo amya woma ko atoro nkebe wa ni mo wa ora mo ba ko. Nti ti mo chini. Aske ko ni te parce que les réveils Jésus Christ il y a des dossiers alors qu'il a filmé et il est là dans le nom après on dit la question que me posait à dans la météo Adam tout bon alors on dit nous comme il est Adam amen amen oyo de kufike mi yomi so d'ailleurs ça c'est rapport AD table de la confiance oyira mi la Ya donc maintenant que photo. frère qui passe là Yo. ah o frère oyira o kaka amen Enyo akpekaka kalemu 93 04 38 38 93 04 38 38 Blachir ke voton nale ke ne blaton voni mi le radio JVA esike Adam ple vole vota dami are fika wa ole ne game na ameshame la na donti anta bale mwaji bono mi te yomi fan ne nya bio sele le nyasia ne dase di dire le allô bonjour amen amen enyo oyira mi lo kia mi la na mi abe nomba mi na mi abe nomba kwa mi ale sese de mi adogo après enya subo le gomene ma oyira mi gbogbo re enyo ni le toji ekpoto mi tv re ko ni ne mi kwa mi ate yomi le hors antenne 99 48 35 45 99 48 35 45 70 41 09 27 70 41 09 27 quoi mi la keremianti non ba si quelqu'un on le WhatsApp dit donc ewa ne nyake la shiwa
ne mi kpakpɔ ateyɔmi ye dontia miagblɔ miase yo eka le huhu kpɔtɔ mi tv sue aɖe ko mi la aklã le miagbɔ tsita ka le huhu yo ateyɔmi fa nyawadika wa. Ne miatsɔ mawu nya kpokpo ya kɔ de kpe dzia Tito Bagbalẽ eta ame eve kpokpo ame 8 egblɔ bena ame si tsɔ eɖokui hena ɖe miata bene yaxe fe ɖe miata axɔ mi atso sedzimawɔmawɔ katã me eye bena yaklɔ dukɔ si doa vevie le dɔ nyuie wɔwɔ me la ŋuti hena ye ŋutɔ ɖokui. Amen. Amen. Enyo do bera. Ke ame siwo be ŋkɔ ami se le nyi dɔgbedelawo Emmanuel kple Diama Awudza kple Kɔsikue kple mia nɔvi Abbas. Míegawɔna nu geɖewo hã si akpe ɖe mia ŋuti. Míwɔna dɔ le migblɔ be relation d'aide, famille, nuwo kpata ta ne mi nye bena mixɔ miabe nomba la akpe ɖe mia ŋuti geɖe akpe na mi be mi sɔ deli mi. Papa Mawu nusɔ katã tɔ bubu fia la mi do ɖe dzi. Wele dɔ dzi elɔ wo dukɔ ale gbegbe ye dzi bena miato le kuhi geɖe me bena miadi o ade wo gãnyenye wo Mawu nyenye afia gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe wa ŋuti bena ne miedzo le afi hã la woya yi doa dzi le woaƒe agbe me bubu na wo ŋkɔ kɔkɔe la le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. 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 C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance présentée par Média Service Diffusion MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45. Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Trop sérieux.